Urangi ukaigira no wagura mugunda wagura kimugunda kimwe kinene kaigana. Agora economy itore hana watura wenye kwa wenye. Na namo gutugitira ni Ambunge. In fact, the failure of our economy is not the president. The failure of the economy are not any other or even MCA, but they are members of parliament. As you know, mena hinya kinya gusejia watho kinya kugitira MCAs. Why? No agora mugunda. Igotithia mbere. Hora murwaba. No agora mugunda waika igana. Wagura ari. Thirikari nene yetereire wewe ta customer, wewe ta Mwaura ri wagura mugunda ri. Kwi mundu witagwo Nderitori aina mugunda wa igana. We ni wagurite mugunda uhinda wagurire. Ni toka gucenjania twandikana sira agreement. Kindu kia mbere hatwandikanira. Wani transfer. Kindu kia mbere nie ndaogura no ginya de kindu gitagwo stamp duty on tax ya mbere. The 4% 2%. Akoni agricultural ni 2. We don't go to change of user. Ndurugame. How change of user niwe hapanagira gotwika residential. Gotwika no gwa kwa nyumba kana yatuka mixed use. Kana gwa kwa nyumba ma apartment kala kile kidi. Yoko ni 4% of the value. Of the value. Now, when I wanyenderia ri, naidu wanyenderia. Naidu ibesa ira wagurite. Bia iria wagurite mugunda ucio ri. O minus isi wanyenderia ri. Kike watho kuma gatagati ri, uri 15%, iyo niyo itagwo capital gain. No wa gain kid, uri he tax itagwo go. Ni raito kilo muthenya ungi haha, andu metoro. Aya. Aroma, iyo tax ya keri. When watinagia mugunda ucio we Mwaura, watinageria muthuri uyu na watinageria mwanake urandora haha. Uyu watinagia moka magura twiri na tukuota. Na ori marihe tax ya stamp duty another 4%. Nanyita. Le mugunda ucio hinde otinagirie. Utanariha maundu mau mothe. Mugunda wambiririe at the county level because we are talking about kindu gitagwo maundu ma migunda ni matukire devolved. Chapter 5 of the constitution. Na cha ogithoma chapter 5 no thome ohoro wa Kenya devolution. Ni rali ohoro wa niki devolved. 1. Ogithoma Kenya schedule 6 schedule 4 ni rali ohoro wa devolution na niki devolved na niki devolved. Migunda ni devolved. Thirikari yetereire we ukari ha capital gain na stamp duty. Mugunda ule utari approve ro county kuria Kianda. Gutire taito mundu akona. Ogaicemania na governor utoe kindo dada sada kwa biasa kwa ciumaga dada saka revenue wirake no kunegena ati treasury ndiramutumira bia iya wakwa kinya nake ndiramenya ati treasury ithukumaga tax capital gain itagira tax tondu bururi o witu wa Kenya gicunji kia 70 kia mbeca citu cima kuri ki kima kuri taxes riu taxes cicire ni cirari ha governor ni ciraka bururi nowe mwenyewe as a contributor because real estate is the third biggest contributor ya GDP ya Kenya. Ugu kuga atia ati maundu mengi wendia wa migunda na waki wa nyumba niyo namba ithatu hari ukuria wa bururi tondu icontributor gicunji gia 14%. No mbeca nigetha cionekane no nginya approval ilionekana haria ikarigana rimwe. Governor akarega ku approve. Aenda kitu. Uri arienda akarega ku approve. Riu thirikari nene eteire mbia ikaga tondu nyu mwendu real estate ri mwetereire muheo approval mutware survey of Kenya mugunda unengerwo namba nigetha murute title na title ile na approval ilegete na governor ni manengerwo mahinya matamagirire ni kubati guthondekwo watho na onjererie members of parliament whoever is listening to me thie moje mujadara ati governor umuthi angerera kuheana approval nyamo ni nyitwo itwarwo thirikari nene. Otherwise bururi wa Kenya ni weka kindu gitagwo economic sabotage through the governors.